Kajiki Baklambok Por Kamigalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association MCTODA kalayat mentala South Ngilantar hakaba hado menta kani ke association kadang yang scam hala ke jong kenong rem bat banyai beteng ya kani ke jingki kat bakim pat yo e ke jingdawa ke bagila bo akmat ki try company snado bilat hakalai potri urisau arja arpusan hapadeng ke jingki kalami ke jing mudoi na kalyang ki nongnya truck jong ketek association hakabia dei bag jing le butu ki barjala hakiba bun rukam ya ka bagila pensngau hau noelam ke MCTODA uba maslandar marngar haba kranchi kilat pathai kubor uba maslandar uloong bagi nongnya truck barjala bon sin ki jumlien ban penyasrim yau number kali kat kum ki kali jong utrai truck bapa bahan na kani ke jella Nalor kata ulo ru bagi try company ki jupen biet ya ki try jela ban ai tulap he ya ki hendrai tang hadien kat tu kat ni penaipan wat tang ya ketulap ru kim ai shu hakaba ulo penpau ban nang nei sekmat kinom ai lat su ya kum kani ke jingle ending pra nama bani habat ke kali jong bak mo ending pra bani habat kali jong bak mo kenang bagi bru ki driver ki noi try malik ki na pathan ben bakade kali jong kan ka to kadur jisu bubu jurang kibu bi kadur marwari markitu marwari Kila semua tu bawa kasih jengi dengan lek tangkap niro. Nak ini ada lok kat arajar. Umar uri pun bi ini kasih kat sarajar. Nengkong. Hadin pat sah. Klem tu na ucat simben sausan busta unong baik tangka kat. Namar ngingi mustuk gisa kecit suki. Mereka tahu tu bun bah te hasilong. Babun maruri. Musa tekele tolong kata baik sispak dan kasih sispak kajing long. Le salut kemarin urik kita kajenglah. Kajenglah jadi mentah pat mentah labun gini ki mentah pilaknya kali. Mentah labun ni marwari betit kali. Mentah labun factory lah betit kali. Jadi kajengnya per kajeng pi kalomba kajeng ulut kan. Kamu ba pi ulut kaju kumai ulut kini kali factory kum kali marwari ni. Ngingem yo so. Kali marwari kan wan sitrip sisi kan be. Dadak kat ar kat rew bat ka ndu seka. Kiki wan baik si trip kin like wud ngi ki ba like abnong melek belah lalu ukau la nriu kilo rompat yo lot sau sang su pom stop back ngila kerpat u abi to order nih ndon order ab kal de kenga sam de kenga ringi wat sudah halas ba ula kerket kurpan kali bisa panai baik kali ngi kendai spa pras pasan pau ong baik dan milik nyosan po takadon mas trip ndong ngila ya ken Kapai kali kan lagi ni kan san hajar, sahajar. Te boros tu yang lagi yang hang tu, arti yang lain tu yang hang tu. Tekai kan, yang balik dengan aikum no, yang ada dengan aikum no, kikon sing bam kum no, tinggalnya pom stop haturu, nak ingin yuk pesaso. Ya kamu bagi kali jong uti kilot baik. Kali jong tu try factory, lani kali jong marwari kilot baik. Sitrip sisi gedang baik. Tambah kali jong ngipat upayan baik. Upayan. Yang alas kamu usah om baik dah, lada melot dah kador barit kilet. Kata gitu. Saya di lok bagi dilar, kita dari kemana direct, kita order company. Dari lane kita lang bajong, dalal. Udah lal pat upak kali. Kenyat ulak bamro arliang gitu. Ubam ni udalal. Udalal ubam na kidilar. Ubam na piru. Na driver. Kelan itu. Terus subuh tadi bakayat pat lengba ke ajusan. Subuh kita pan daki keluar order kita pan kontakin ajusan dengan order ni ajusan pan longper pan juga lang mir baro, pan hilang baro. Pada kamu dalal su aprek. Bakam dan dalal su. Kau ni dalal ubam baik sika. Lai pusanton, dua ini praspas tu. Tekecing bam peniang kali. Ngin tu baik ba light baik kali. Kalau light baik kali juga gede, nro jar sanspa nyojar las praja. Overload. Kecik ale kling nana satai kamu dah suku pakai. Kamu lagi overload. Overload baik. Hadu ba ya kileri tingtang kamu tu lalong kumbal baik. Kileri. Balai milik kamu kor. Kita ibar kamu kor kisah kamu nak mengi driver. Balai milik kamu tu balai milik kamu pakai. Dunia kali kepada rukom. Kasul adu kali dega itu gede bakit overload. Kadang iyo kena government rate, ini dekat overload, kita itu betul suh. Yang ini banyak kerja kalper. Ya kamu dia kalau loading kamu. Ya kalau loading kamu kau bahas yang bah ni ada kat Asia. Loading lah banyak susah. Bagi nak kita bawa order sim nak kat Asia. Nelayan dia tak government, kelang banyak yang disakit. Nama lada dah ya jadi dalal.
Kamu pin dayo government rate kim sang sak nyabe. Ha? Di dalam udkaro ubon ba ai bandu lokal demar kila kontak paramaki. Udkar deh udah udkar benang nom tip. Udah udkar uba ai lot ya kali si jemi uba mandor. Kalau kami kedalang ngadolong kepala pendam nak si Sundan. Kalau gumne pi, kemat badan presiden ni, yang baik gumne. Marni kermen baik ya kan ni, nanti nanti sekemat nilai lot, kermen baik kan yang soal kimia dan lagi dolar nanti kita dolar. Kermen baik dan yo kerai nanti. Kata pak, kenar nim don kam here banuan ini dolar mar satu rupam kita tahu mirip ban. Kalau berit angrit bantu. Sakawai ketu ke pengilot sa lom sedang. Oh, mbak driver lah itu gitu. Dah lot setai nomor lot kibru jong tu company. Sejak penhap kibru jong tu company. Kamu dah mengi berkumpanyi untuk kesini. Kalau lepas kiot di berbagai. Bagi balot nang tayo kibru company. Kibru jong company. Dapat penhap ke semen bro. Kibru company. Kibru jong company. Dapat itu semen kiot bat nak berbagai. Dapat ke semen kiot nak. Kiot banyak pergi try kinonya kali bertry kali. Baik bar. Tentang ukot ini belum setu cepok lah ya lot. Dalam poin cepok peniang kaya ini pendile ya kepor. Sana. Harga setika lot. Sejak kapan hab bro? 100 kilo. Lalu sejak kapan hab bro udang peniang itu. Udang peniang. Ndai tang masih tayo. Satu peniang lain satu peniang lain satu. Penlong dukan penlong kudam hakali ini. Oh. Kita. Simpingnya teng hajaka betam. Arlai hajar ngiyok pak bai tuh mikun sang bayang upload yang penhap itu upload dia. Ya, hab ya dom lagi. Pisang dan pisang. Yang kali-kali ke Barcela melut dari bitang ke cong Umar Urihi balik bitang ke cekal cong. Pengamar lecong. Banyak sulukal di kimyai. Sampai ke Umar Uri bah itu juga penap. Urulai itu pra Umar Uri cong usto. Karena gue kudam kali cong tai. Cong ni mudo. Cong ni pak. Ini pak mut ikran kan. Cong me sekali. Kadang kudam medon sausan teli kudam. Mut pidon kali cak benpak siap benpak yang benpak so ki pak pramaki kan. Pramaruri ki. Kali maruri mut ke kudam madi semen sulang ro bon ki maruri. Ikwa ban penpau bat ngisngau yo ya kata kajing start kaba kila ai na kaliang jong kini ki nong nya kali menen. Kila ong ba kajing butu like kini kali ke banabar kalong ba kinut ban shim ban pule ya kajing mut ji perkhat kumno ban penbij lani kumno ban penthame ya upai ba jong kani kari kasi jo jongi ba kadon ka benta ka ba kinut ban ai ya ki kali kira kaji kata hari kajing phala jong kini nya kali ba ka butu ka jong ki kalong ba kinut ban ai ya kinong bar kali kida ong mene ba ban penkut de ki ml ban sedang da ban register de kali ml bat ban penkut iki kali ke baya serim bat ki ni ki riurang ba ki kali ki ba khambun kali kum ki riurang ba hakani ka jala jungi kum udombar ngi da ka ba so buram me mo ya iba mo ide iba la khabrang ba te la bu kali ka company jungi sat bu dai kini ki nombar ba bakut au pra te ka penlong kini ki bar jala ban sim ban penyo ya kini ki nombar khanang ban pen thame ki paj ba bakin mudur ba kini ki dai ki kali jongki jong une ururang ba ubadai nani kari kasi ke jongi bat ka ei ka ba ni kamshon jing mu chu ban nakinong nya ai ki ba batay ngi ba tang ban pen i sya ban pen suk ya ka bala ka sngi la ne ban light na kedum karam la ne ban pen thame ngi paj ba ki ong ba kini ki bar jala ki bu ki pha bu ya kini kinong nya ki pha bu da kinong nya ya kadur jisu mo kilong da kadur jisu ban sim kabu ya ka jinglong kristan bat ka jinglong jongi hang ni pori kasi da ka babu ya kani kamut ba ka penpau ba kila ban ya kat ka ba sumobit kat ka ba sumobon bat kini kita rai jala ki jongiru kimpoi perkhat ba kandon kum kata ka jinglet tu tena kali yang ka jongki ni kinongnya kaliru meneng isngau sanut ka jingkran jongki ba kida flash kida ba plangi kum kinong elam ki ong ba kini ki bar jala nenkong ki kro ya kini kinongnya kali jongi ki badai kita rai jala da ka ba ai ya ka tulok akador ka ba he ba la da ukasi wai shipo hajar kini ki bar jala ki terwa khat sanaja bad hadin ka tu kan ni benai bat ka tu kan isnam ga long tarai ka kam watang ya ka tulok ru kim ai gile kat ka bamon
Te kani kadai ka jinglap ka jungi kalong ba kini ki beri ki manabar ki long ki basyanti si kadai banwan kini ya kanika kabala kasngi jongi hapo neri kasi da kaba ki pule lendat ya ka jingmut perkat ya ka jing sisur sidur jongi kum ki trai muluk dan nakaliang ka jongi halor kani ka benta nilai akran bat kini kinonya kali bat kum ya kini ki benta nang ni sakamat nginom ailat shu takadaw kum ka association nilai yang ka nongrim bakram dawa karpang tangi kali jong ka MCTODA harai ka nongrim ba ngi dawa mangi hakamat jongi factory golong ba nang ni sakamat pidai ban ailot ya ki kali kat ki badon ki badai jong kasih penar lani ki badai de ki trai jela ba kat badang don ki kali jong ki pidai ban lot be lada umdan shu ki kali ki jongi ngiru ngilong ki baklot mensim ban ailat sai kali ki badai nabar lani ki kali jong kini ki trai factory bakin lot ngim kwa ban penbor bangin suknyat ben ye kini ki trai factory ru handrai na kali ang jongi nang ni sakamat ngilabu ya kata kanong rim ngilabu ka jing dawa jongi sekini trai factory ba pila ban bu kali nginom ong ye kata pila ban warra kali banabar nginom ong ye kata ta namar ngim ko ban long komunal harekat badang don ki kali khasi penat ha factory lada pidang payeng pidang leben na kali ang jongi ngim tre bat ngim pediang ye kani telada ki kwa ban ai ya kata ka jing kamai kaji ka basuk bangin ye kut no kani ka strike de menta supen banabe ba menta la ai loading light load ya baru kot ki kali ke badai ki kali jong ki kasih penar bat ki kali jong ki try jala la ai load kelut la ai loading kelut bat kam don shu ka jingkhang la ni penyeng ben ki kali ki jongi bat ya kataru de ban ai ha ka dor ka baga government kala abu la da ki pha panhap ingi sharuna chal rungin lej denam la da ngi pha ban panhap yangi shana galan rungin lej la da ki pha ban panhap yangi shamizoram rungin lej tangba ngin lej bet katkum ka government rate jong gitu ki jala hapo Meghalaya katkum minaya je surok Meghalaya de banyo the government rate jongka Meghalaya lada nginya cha Assam ngi de banyo bai the government rate ka badai na Assam lada ngin poi Arunachal ni Sanagalan Mizoram ngin yo bai the government rate da labu da katuka transport department jong katuka jala ya kata ngihun de lada kimla aban ai kata kajing khot ya kran bat kajing pensakut yangi da penbit yangi da kumni kumtai nakaliang jong ka association nginum priang ya kata Habatin, pej bahagi ki shop, ka shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya